Wah, lampune senja ning kono iku lho. Posisi di sini. Kota Mujungan di malam hari. Lah masjid Jamek paling wisata paling ya ini. Ning ndi ya, Pak? Ya kono masjid Jamek. Jamaah. Iya. Jamaah ning kono ijik. Bola. Ini mau jamaah ke masjid jamaah maghrib. Pelebunya masjid. Nih, kalau mau jamaah ke masjid sini. Masuk. Kalau masuk jamaah ke masjid.